Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese tugiye kwibanira muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba by'umwihariko uyu munsi ni kuwa mbere tariki 22 z'uku kwezi kwa 12 turi kugana mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Nyemerera tubane muri izi update z'aya makuru y'ibiba byagiye bigaragara ku kibuga cy'imirwano, ngira ngo mwese mwagiye mubona ibyiriwe mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga umujyi wa Goma. Abantu benshi babyukiye mu myigaragambyo, aho bamwe bari bafite ibyapa bigiye bitandukanye, abandi baririmba indirimbo zigiye zitandukanye. Ariko kandi n'uyu Felix Tshiekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari byinshi yagiye atangaza, nabyo ngiye kugenda nkugezaho kugira ngo usobanukirwe neza aho intambara iri kwerekeza, by'umwihariko intambara imaze iminsi ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya DRC. Ndacyababwira ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu, ikiri yayindi ni Subiza TV, aha niho kuri amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. By'umwihariko reka mpikaze n'abandi bashyashya bikigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, mbabwira ngo nimukore subscribe cyangwa sabone, ubundi tujya twibanira muri aya makuru aba agezweho. Iyi niyo channel yonyine ukuraho amakuru aba yagaragaye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aba yizewe kandi amakuru aba ameze neza. Mujye mudukundira, muduha ibitekerezo byanyu muri komenti, nkunda kubabwira ko biduha imbaraga zo kugenda tubashakira amakuru hirya no hino muri bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibice bikunda kugaragaramo intambara cyangwa se bikunda kurwanirwamo izi mpande zombi. Hari izi ntare za Sarambwe ndetse n'izi ngabo, navuga ngo ni iri huriro gize leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abafatanyabikorwa bayo, harimo ingabo Burundi n'izi nyeshyamba z'abawazarendo, tutirengagije na FDLR n'abamayimayi yewe n'abacancuro. Kuri uyu munsi rero, kuri wa mbere, nk'uko nagiye mbigutangariza mu nkuru yabanjirije iyi ngiyi, nagiye nkubwira ko ahangaha rwari rwambikanye muri uyu mujyi wa Goma, nubwo twagiye tubona ko bamwe mu bapolisi batojwe neza cyane b'uyu mutwe wa M23 bari bitabajwe mu rwego rwo kugira ngo hatagira ibihungabana cyangwa se hataza kugira abagwa muri iyi myigaragambyo. Ngira ngo nabo mwagiye mubabona mu mashusho yagiye acaracara kuri social media. Ibi byose rero bikaba byabaye ubwo umujyi wa Uvira izi ngabo za M23 zavagamo mu minsi yashize, aho rero bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Goma byaje kugenda bibakora ku mutima, bavuga bati abari hariya muri uriya mujyi wa Uvira ni abantu nkatwe, ni abanyekongo, none nkamwe twari twizeye nk'abacunguzi buriya mujyi, none mufashe icyemezo cyo kuvamo. Ibi byose rero bikaba byabaye mu rwego rwo kugira ngo babyereke isi yose, byibuze barebe ko amahanga by'umwihariko yandi akomeza kugenda ashyira igitutu kuri uyu mutwe wa M23, byibuze barebe ko baca inkoni zamba. Ariko kandi ntekereza ko Sultani Makenga gusubira mu mujyi wa Uvira ari ibintu byoroshye kuri we, ntabwo ari ngombwa ngo abaturage bigaragambye, kuko anytime twajya kubona n'ubundi intare za Sarambwe zasubiye, cyane ko ari ahantu hafashwe nta n'urusasu ruturitsemo cyangwa se nta no kurwana kubayeho, nubwo wenda mu bice byegereye Uvira hari habanje imirwano idasanzwe, imirwano ikomeye ku buryo yaje no gutuma ibice byinshi bigiye bitandukanye byigarurirwa n'izi ntare za Sarambwe. Twagiye tubibona mbere yuko binjira muri Uvira, ngira ngo bagiye barwanira za Katogota, Kamanyura ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ariko bagendaga bafata za Rubero n'ahandi henshi, bikaza gutuma bamwe mu barundi benshi bari bari muri iyi mihanda igiye itandukanye igize uyu mujyi wa Uvira basohokamo, bafatanyije n'abandi twavuga ngo n'abawazarendo ndetse na FDLR, bagahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo twagiye tunabona bamwe mu basirikare bakomeye cyane, ubwo harimo abajenerali, abakoroneri bagiye bakomeye bagiye bafungwa nyuma y'uko bataye urugamba. Ngira ngo ubutegetsi bwa Tshiekedi byo murabizi ko abangaba batajya barazamo, upfa kuba gusa waje kugaragara uteshuka gatoya ku nshingano zawe, kabone nubwo waba bari kukurasa mu gihori ugomba gupfa urwana. Ngarutse rero kuri Perezida Felix Antoine Tshiekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yatangaje ko iri huriro ry'ingabo za leta ya DRC ryemereye izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 kwigarurira umujyi wa Uvira, nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubira inyuma mu buryo bw'amayeri y'intambara. Ibi byose rero nkaba ngiye kugenda mbikubwira kugira ngo
ngo ubashe gusobanukirwa neza uburyo uyu nguyu Felix Tshiekedi aba yabitangaje. Nakubwira ko uyu nguyu Felix Tshiekedi kandi yabitangaje kuri iki cyumweru tariki 21 Ukuboza mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yari yatangijwe cyangwa se yari yateguwe na Perezida Felix Tshiekedi ari nawe wari uyirimo, ariko nkakubwira ko yari yateguwe na Yoweri Kaguta Museveni uyobora igihugu cya Uganda. Muri iyi nama kandi Perezida wa DRC yongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda arushinja kwica amasezerano y'amahoro aho ibihugu byombi byasenyanye i Washington DC muri hari ku wa kane tariki 4 Ukuboza 2025 ni muri ya minsi ishize. Ngira ngo turacyari muri uku kwezi n'ubundi nibwo ibi byose byagiye bibangira ngo iyo nkuru nagiye nyibagezaho. Uyu Felix Tshiekedi yakomeje avuga ko ibi byose rero ari biri kugenda biba hariya mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri uwo mujyi wa Uvira byabaye byo. Navuga ko uyu Felix Tshiekedi avuga ko ari ingabo z'u Rwanda ziri hariya, ntago yemera ko uyu mutwe wa M23 ibyo gukora byose wabigishoboza. Yavuze ko nyuma y'amasaha atarenze 48 uyu Perezida Paul Kagame ngo abakimara gushyira umukono ku masezerano ari nabwo umujyi wa Uvira wahise wigarurirwa n'izi nyeshyamba. Akomeza avuga ko ari ingabo z'u Rwanda ndetse n'uyu mutwe wa M23 aho bigaragara ko arizo zikoreshwa n'iki gihugu cy'u Rwanda. Ibyo yavuze ko binyuranyije n'agahenge biyemeje, aho amasezerano y'uyu muryango w'abibumbye ay'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umwanzuro wa 2773 w'akanama karoni k'amahoro n'umutekano ku isi. Felix Tshiekedi kandi ibi ngibi byose akaba yagiye abivuga ubwo yavuze ko Uvira yafashwe kubera ko izi ngabo za leta ya DRC zari zimaze gufata icyemezo cyo gusubira inyuma mu buryo Byakomeye mu rwego rwo gusubizwa cyangwa se gusubiza ikoreshwa ry'intwaro zica abantu bose nta kurobanura, zirimo drone z'intambara zitagira abapiloti ndetse by'umwihariko cyangwa se aho byagiye bigaragara ko z'ubwiyahuzi, ubwo harimo drone z'ubwiyahuzi ndetse na za kamikazi, ndetse ibi ngibi byose bikaba byarabaye kugira ngo hirindwe ko abaturage benshi bapfira muri iyi mirwano yaberaga muri biriya bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi n'ubwo byose Felix Tshiekedi yakomeje abivuga gutyo, n'ubundi twagiye tubona ko uyu mugabo adahwema cyangwa se atajya asiba kugaba ibitero ku birindiro bya M23 cyangwa se izi ntare zasarambwe. Yunzemo ko ayo mahitamo ataranyuze cyangwa se akomeza avuga ko aya mahitamo atari kugamburuzwa kwemeza intege nke zabo bagize bakikura hariya, ndetse n'izi ntare zasarambwe nazo zigahita ziboneza azinjira mu mujyi wa Uvira. Ari nabwo mwagendaga mubibona kuri iriya tariki, ari nabwo binjiraga hariya rwose ubona nta kibazo. Ku itariki 9 Ukuboza nibwo M23 yigaruriye umujyi wa Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho uyu mujyi bari bamaze kuwirukanamo iri huriro ry'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ndetse n'u Burundi mbere yo gufata icyemezo cyo kuvamo ku itariki 17 Ukuboza ejo bundi. Ibi ngibi byose bikaba biri kuba mu gihe n'ubundi turi kugenda tubona hirya no hino muri bice bigiye bitandukanye n'ubundi intambara yo igikomeje kuba. Nkanjye rero uba wagiye gukurikiranira bya hafi iby'iyi mirwano ikomeje kubera ku kibuga cy'imirwano, ndajya nkomeza ngenda nkuha update izi ngibi byose kugira ngo usobanukirwa neza uko byagenze. Ujye unkundira mu time yawe ingende nkugezaho amakuru 5 kwa 5, kuko ibi ngibi narabibasezeranyije kandi narabibemereye ngomba kubikora kinyamwuga kandi mbikunze kubera ko ni mwebwe mbikorera. YouTube channel cyari yindi ni Subiza TV, aha ni gukora amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho udashobora gusanga ahandi. Nimvuga ngo dusubire amakuru acari imbere ntago ndaba nkubeshye, kandi nizera ko ibitekerezo byanyu mugiye kugenda mubisiga muri comment ari nako mu liking inkuru mbambagejejeho, munyereka urukundo rwanyu mubikoze muri ubwo buryo. Ndabakunda cyane, asante sana.